kakarong at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakarong at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Yarap na kamaking ko as bumo emiti ko sera magpatibong eka numangot masiro ako'y kinumo at yung sipin mo eka tatakot eka kakarong at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakarong at yung sipin mo, alam mo, signan mo. Sikan man intuning aking eka manabuking bahin manaragul maning alon eka lumug malumog ako'y Ayabak po kaya kayungan, kingaldoy ti pagmasosyan daya po ing solemnidad ning pamaytas na banwa ning Ginoo. Miti punta mo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di De Leon and Manda family, Tison and Pangilinan family, William Yao, Mrs. Angela Valencia and family, Mr. and Mrs. Roberto Limaco and family, Miguel and Lilia Di Chico and family, Mr. and Mrs. Liminoso Dison, Andy Dison and family, Annette and Isa Rojo, Apple Dison, Adrian and Monet Briones and family, Manyalak family, Noel and Weng Sival and family, Irene Bagang and family, Marie Eugenie, Maria Luz, Emmanuel Angeles, Lingat family, Manoloto family, Mr. and Mrs. J.R. and Gemma Matito and family, Joseph Kapati Guevara and family, Joseph Light and Sounds, Gian Lagman and family, Lea David and family, Valdez and Yuto family, family of the late Felicidad Manansala, Sister Doris Sihian and family, Mr. and Mrs. Lodovico de Malanta, Mr. and Mrs. Edison Galoso and family, Jenica Galoso, Mr. and Mrs. Herminia Trinidad and family, Michelle Briones, Mr. and Mrs. Melo Briones and family, Lea David and family, Gian Lagman and family, Valdez and Yutok family, Mr. and Mrs. Jerry and Remy Olalia, Janelle Ruth Manalili, Angeles Electric Corporation, Management and Employees, Jose Ginto,
Sister Baby Esguerra and family, BDO SM City Talabastagan, Grace Santana, Joel Santana, Juan Jose Santana, Ragundias Quezon family, Roberto and Angela Flores and family, Emilia Alicante, Louie and Flor Lacson and family, Arnedo Montes Jr. For the spiritual and physical thanksgiving of Uncle Pete Nepomuceno, Monsignor Francisco Lansang. For physical and spiritual complete healing of Carlos Galvan, Marta de la Cruz. Para King Aldo anibersaryo ning karelang kebaitan dari Dorothy Sin Brial Lacson, Donalisa Kaluway, Pio Joaquin Danga. Para King kayaduanando at pamanantabe ning banal na espiritu dari Mrs. Maria Teresa A. Laos and family, Jonard de la Cruz and family, Pilar Francisco, Rosana and Corazon Clark, Claire and Gladys Cochon, Jonaline and Jeline Celso, Henry and Dr. Gemelin Pineda Gueco and family, Arnold and Felvitug and family, Velicario family, Marie Christine De Leon and family, Gerald and Catherine Dungo, Lucia Manehe and family, Simbulan family, Olivia and Jennifer Valadvat and family, Jeffrey Buan and family, Melissa Dungka and family, Limyak Fresas family, Mr. and Mrs. Rodolfo Dizon and family, the Holy Angel University community, and its administrators, faculty, non-teaching personnel, and students. Apong Pio and Imang Auring Bituin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Fineda and family, Rosel Fineda, Cecilia, and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lot and Tinay Kiambao and family, Joy Espino, Rizel David and family, Domingo and Mididungka and family, EMC Dental Group, Middle East Office Workers, Mr. and Mrs. Rizaldo Galang and family, Grace M. Santa Ana, Joel Santana, Juan Jose Santana, Gian Carmela David, Lian Jane Lacson, Elsie Likov and family. Malagwang kapaldanan para kay Father Larry Sarmiento, Sister Agnes Goyona OCD, Joanna Sheila Cruz, Monsignor Rostoco Cuevas, Teresita Cruz, Herminia Reyes, Minder Garcia, Andrew Alfonso, Clara Elistingcol, Sofia Malyari, Fernanda Camaya, Ricky Bitug, Rosario Season. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang nabye, lalong-lalo na di Father Jesus Mariano, Monsignor Eugenio Mercado, Monsignor Andres Serrano, Monsignor Odon Santos, Father Venancio Samson, Monsignor Cosme Bituin, Monsignor Andres Bituin, Jose at Joaquina Bituin, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Levi Laos, Engineer John Tiatco, Felipe Tan Sr., Primitiva Tan, Angelito Tan, Domingo Zamora, Alfredo Chau, Chua Tang-eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chau, Simeona Aison, Maria Alberto, Francisco Sosimo Josepina, Reynaldo Reyes, Chito Reyes, Rodrigo Sibal, Anselma Chopaco, Haleandrina Rosario, Juliana Agustin, Jose Haleandro, Jose Suarez, Senior Manuela Suarez, Bartolome Canlas, Aristides Suarez, Renato Tayag Senior, Adoracion Tayag, Eugenio Suarez, Nicolas Suarez, Jose Esmeralda, Abraham Tayag, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Teresita Wilkerson, Alicia Biray, Eloy Antonio Benaventura Cruz, Misael Fresas, Alejandro Aison, Julieta Aison, Mario and Jesus Aison, Attorney Ricardo Bermudo, Amado Nicdao, Estrella Nicdao, Natalie Perez, Simplicio Perez, Ernesto Halili, Jose Magcalas, Gonzalo Celso, Anita Celso, Marshall Malig, Felix Tamesis, Suset Evangelista, Rodrigo Guong Gonzales II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Sr., Pasita Ginto, Rodolfo Bagang, Rebecca Dizon, Romeo Guevara, Rosario Sicat, Sherilyn Paras Antonio, Pasencia de los Reyes, Aida Delgado,
Emiliano de Jesus, Juliana de Jesus Limenoso Henson, Rosario Sicat, Rosario Esguera, J. Santos, Edric Senapilo, Giancarlo Tomen, Rodelio Reyes, Rubilita, Paul Christian Dungka, Patrocinio Cordero, Marisa Besa, Mariano Ador, Marianito Ador, Simeona Ador, Gregorio and Brigida Alicante, Rodrigo and R.C. Vence Alicante, Aveilin Alicante, Andres Manyalak, Juanita and Augusto Sigua, Reynaldo Santos, Sisenando Catli, Mercedes Catli, Telesporo Lobo, Rupina Lobo, Arcangel Payabyab, Archimedes Romeo, Luis Cortez Jr., Gabino Alicante, Leonila Alicante, Belen Sadi, Gregoria Limyak, Felisa Fernandez, Juanita Garcia, Francisca Garcia Amorao, pangadita lading sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po ngeni, yapin po Irreverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyan, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kakayangan. At kaya kaan timurin, Pakamalang kong kapatid, iningaldo iti, pagmasusyan tamo po, ing solemnidad ning pamaytas na banwa, ning kakatamong Ginoo. Jesus, tinubod ning Joseph pa, ibat siya king banwa, at tinipaya kiti king yato, ing Diyos meging tawiyang kalupatamo, subali king kasalanan. Meging tawiyabang kanitay pakit na ning lugod na ning Diyos kakatamo, menaralya, ginawayang dakalamala, tinuruya, kaibat na nita, dinalanyang dakalakasakitan, petere, dapat sinubliyang mebye,
at pepaitas siya banwa. Pepaitas siya banwa, uling many batanya king banwa. Migbalik yaw, king banwa, kaibat ng matagumpeng gimpanan, king mipnong lugod at katapatan, ing kayang misyon kete king yato. Itamo po makanyan muna naman, kaibat tamong meging tapat at gimpanan mipnong lugod, ing misyon tamo kete king yato, tukyan tayo, king ligaya banwa. Ban kanita, lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, si siyan tamo pa yung kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Aminan ko, king Diyos sa may payong tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip aman wat dapat at mialiwang kakulangan. Ulinitay panagapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutam. ing Diyos, amayo payong tuto, pakaluluwa na katamo, at king pampatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa, king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Dalangin mo. O Diyos ay kami, ing ginuming Yesu Kristong sinubling mebye, mabibiyang ni harapan mo, potang pilit miyang panintunan karing biga, iharap mo kami king obrang likwana kaya kami ketiking yato, at mabiyasa kesa ng kilalaking lupa na karing kapatid mi, at potang lalabis kay lugod, kaniting yato, paganakamong kaya kaming king sarili mong masampat na oras, iganap mo yung obra ng Yesus kaya kami, at idala mo kami king kaya kang tulang at ligaya, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang iba't king libro, ing dapat taring apostol. King minulang librong sinulat ko, o Teofilo, selese ko ing sablang depat na, anpong ing tiro ng Jesus, iba't king kamumulan, ang gakingaldo, amita siya banwa. Bayoy amitas banwa, milakwan niyang panabilin king kapamilataning banal na espiritu, karing taong pinili ng antimong keyang apostol. Kilub taring 40 aldo, kay bat ng kamatayan na, marala siyang pepakit karela, king miyaya liwang paralan, ay karaniwan, antimong patutu, king ya, mabiyaya. Ikit de at akasabi nila tungkol king kayarianing Diyos at inyang makatipon la nga nang mime panabilin karela. E kayo mama ko Jerusalem, nune panayan niya ka rin, ing kalam apenga ko ni pa, aya sabi ko na kaya kayo. Meminyag Juan, king kapamilataning danong, dapot ikayo, binang lambat, iba't king aldoy ti, mga binyag kayo, king banal espiritu. Kaya berey Jesus kanitang mitipon la, ding apostol, at kitang dakeya. Gino, ibalik mo na kanyan, king Israel, ing kayarian. Pekipat ng Jesus karela, ing kayo payaning igpako, yaing mitutuldo, karing panahon at karing aldo, at mga intulid kaya kayo, ing pakibalwan pa, nung kapilan ladatang. Dapot, mikat mong kayong upaya, potang datang neke kayo, ing banal na espiritu, at ikayo ding maging saksi ko, king Jerusalem, king kabilugan na Judea at Samaria, at ang gana ka ring sikote ning yato. Kay ba't na nga sabi ti, mita siya banwa, kabang makalawel akeya, at ing biga, pimpanane, king panimanmanda. Makalawel banwa, kabang paita siya, anyang biglalang linto, king arapanda, ringadwang makaimalan amaputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela, bakit pakatalakad kayo keti, at pakatala nga banwa? I Jesus ay ikitsyong mitas banwa, kingarapan nyo, data niyang pasibayo, nung makananoyeng ikit, mitas banwa. Ing amano ning Kino. Salamat, King Diyos. Papa ni King Diyos, King trono na, busal ning masayang kulisak at tiyok ning trompeta. Papanikya ing Diyos, King trono na,
busal ning masayang kulisak at tiyop ning trompeta. Ikong sablang tao, makpak kayo. King mitmong tula, King Diyos, kulisak kayo. Ulinging ginong kakatas-katasan, sukat siyang pitakutan. King mabilog gayato, yaingaring sakdal, degulan. Papanikyaying Diyos, king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyop ning trompeta. Papanikyaing Diyos, King trono na, busal ning masayang kulisak at tiyop ding trompeta. Magkanta kayong kapurian, King Diyos, dalitanan niyang kapurian, hingari. Papanikyaying Diyos, king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyop ning trompeta. Ulinging Diyos, yaingari ning mabilugayato, kaya dalit kayong kapurian. Magari ang Diyos, karing sablang bansa, makaluklukya, King sagradong trono na. Papanikyaying Diyos, king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyop ding trompeta. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Adwan ko, king Diyos, ning ginuta mong Heso Kristo, ing marangal ay ipa, king ipagkalubne sa ke kayo, ing espiritu, babye kabyasnan ke kayo, at pakilala king Diyos, banlubos yang abalo. Ipanalangin ko, king aslaganan ng dalasaneng Diyos, tingke kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, ake kayong kayaos. Nung nu anti karakal at degulan, ing pengako ng ibye, karing banal at alanganga ng kayupayan, kaya katamong manalig kaya. Ing kayupayan ay ti, ya naman ing pepasubling ye kang Kristo, at miluklok kaya king banwa, king danewanan ning Diyos. Inya at yulalam ng kayupayan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan, at pamamuntukan. May gityaw paya ing lagyo na karing sablang lagyo, e muking panahon na iti, nuneking paintungol man. Pepay lalam ning Diyos king kayupayan ng Kristo, ing sablang bage, at ya ing binili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia, ya ing katawa ng Kristo, ya ing kasasakdalan na nitang misakdal, king sablang bage, nuka rin paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Munta kayo at ituruye ing karing sablang tao ing kakong ebanghelyo, kaya beyo ko kapilanman hanggaman king kapupusaning panahon. Ing Ginoo, manatili ke kayo. At kaya kaan timurin. Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo.
Mintala ring 12 ay alagad king Galilea, at tinaglusla king bundok at ildo ng Jesus karela. Panakid da kayo, siniklaud la king arapana, bistaman mikakunula pa ring aliwa. Lepita na lang Jesus at nga nakarela, ingsablang kayo payan karin banwa at ketiking yatu, miyabye kanaku, ulinita, monta kayo at gawan nyo lang alagad ko ring sablang bansa, binyagan nyo lang kilagyuningig pa, at ning anak, at ning banal espiritu, at ituloy lang tupad, king sablang inutos ko kaya kayo. Tandaanan nyo, kaya bayo ko kapilan man, ang gaman, king kapupusana ning panawon. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayungan. Mahayap-ayabak po, magandang umaga po sa inyong lahat. Nginingaldoy ti pagmasusyanta mo po ing solemnidad ning pamaytas na banwa ning kakatamong Ginoo, the Ascension of Jesus. Adwa po ing kakatamong pigunaman. Nano'y kabaldugana para kang Jesus, ing kayang pamaytas banwa, at kadwa po, naning kabaldugana para kaya katamo, lalong-lalo na kaya katamong itamong talatukina. Adwa mo po, pero medyo makaba, ya magsadya na ko pong almusal yun ilelay na yung almusalyo, ang popang kape. Samot-samot siya po yung kanakong homilya. At inyang doctrinal, at inyang apologetics, at inyang pamigunam, uling dakalta mo po oras, ngining miti punta mo, karing kaya kayong pibale-bale, kayo pong sisimbangeni through live streaming. Nya magsadya kayo po, medyo makabaya ing kanakong homilya. Samot-samot siya po. Pero sigurado po nga kayong balo, mag-review tamo. So muna pong dili naning kabaldugan para kang Jesus ing pamaytas na banwa. At tatandanan kayo po ing the Leaning Tower o Pisa, King Italia, the Leaning Tower o Pisa. Metong iya pong tourist spot ngini. In Leaning Tower o Pisa, metong iya pong circular bell tower ning cathedral. Medyo kiniling niya. Pilan niya pong story, iting circular bell tower ning Pisa. 8-story building. Inumpisan dia po iting Leaning Tower of Pisa inyang 1173. Ating many muna yapin Bonano, Pisano. Santing na bulagyo, Bonano, Pisano. Metong niya pong sculptor and architect. Inumpisan niya po. Then, inyang atsuno ketang katlong palapag. O ba't kiniling niyo? Ali pala, ining pitalakarandang gabun, may lambut. Inyapin po kiniling yang. Nano pong milyari,
siyempre istong Malia, ing umpisa, gana-gana, maging malinangan. Where the end of one is the beginning of another, where ending is a beginning. Inyang katluneng palapag ining circular bell tower, Medea po, Ibonano, Pisano. Inyang Medea, siyempre po na niya sundo, ing misundo, kening tatalakad ng bell tower, yapi ni Giovanni De Simoni, uli pong Italiano la rin. Yang eni, ing misundo. At mira siyang kawalong palapag, pero makakiling niya pamurin. Nano po yung pupunto ko, where the end of one is the beginning of another, where ending is a beginning. Inumpisan niya pong Bonano Pisano, kaibat inarining Giovanni De Simoni. Makanyan mo nan po ing buri kong idake kaya kayo nganing pagmasusyan tayo ing pamaytas na banwa ning kakatamong Ginoo. The end of Jesus' physical presence is the beginning of the mission of the church. Jesus, kaibat ng gimpananing kayang misyon, matagumpen ng gimpananing kayang misyon, king mipnong lugod, king mipnong katapatan, pepaitas siya banwa, at king kayang pamaitas banwa, may kumpisa na po ing misyona ng Santa Iglesia. Nanong kabaldugan na niting pamaitas na banwa ng kakatamong Ginoo para kayo? For Jesus, po, at tatandaan niyo po, adwa ng Domingo yung milabas kanyan, inyang sinabi na makoko nga na, makoko, at potang mekalakok at miras na ko, king pupuntalan ko, magsadya kong lugal para kaya kayo. At potang mekapagsadya na akong lugal para kaya kayo, magbalik kong pasibayo, at ito kira kayo, nung nuko karin kayo naman. John chapter 14, verse 3. May koying kakatamong Ginoo, at magbalik yang pasibayo, ininamo po ingemetupad karing hanggang sinabi na, ganaganang sinabi ng makapaunang Jesus, metupad ngan, metong namo po ingemetupad, ing pamagbalik ng pasibayo, the second coming of Jesus. John chapter 16 verse 5, nga na po inyang martis, ngeni muntana ko ketang mitubod ka na ko, uling ibat siya kingig pa, ngeni muntana ko ketang mitubod ka na ko. At inyang Sabado napon po, John chapter 16 verse 28, ibat ko kingig pa, at dinatang ko kingyato, nginilakwan ko ni ingyato, at mibalik na ko kingig pa. Ibat siya king banwa, tinipaya kiti kingyato, at migbalik yang pasibayo. Buri na pong sabihan ngeni, ing tunay ng karinan, tuknangan ning ginutang Yesu Kristo, yapin ing ligaya banwa. At itamuna naman ing kakatamong tunay tuknangan, nung nuko karin nga na karin kayo naman, ing tunay tamong tuknangan alway tingyato, ing tunay tamong tuknangan yapin ing sidya ng Jesus para kaya katamo ing ligaya banwa.
Aliwa po iting yato yung tunetang tuknangan. Nya pining tao mamamateo. King kapamilatan ng kamatayan, ing tao muliya, king ligaya, banwa. Ang timurin po nung atatandaan ninyo sinabi na John chapter 6 verse 51, I am the living bread which came down from heaven. Nga na, ako'y mabiyet tinapi at tinipa iba't banwa, iba't siya king banwa, tinipaya ketiking yato. Nung iba't siya king banwa, buri ng sabyan, ing tunay ng tuknangan karinan, yapin, ing ligaya, banwa. Metupad po ngeni, ing kayang sinabing makapauna, metupad. At nano pa pong buri ng sabyan ing kayang pamaytas banwa, the ascension of Jesus is the glorification with the Father. Ni paligayan niya. Uling meging tapat siya king kayang misyon kete king yato. Kay ba't nang meging tapat king kayang misyon? Pe paligayan neng Joseph pa. Inyapin, pe pasubyan ng mebye, at pe paita siya banwa ing kakatamong Ginoo. Inyang pepayta siya banwa, miyabiyangan ingeganagan ng upaya, king banwat kete king yato. King first reading, ikita mo po miyabye, ing eganagan ng upaya kaya, ang timurin king ebanghelyo, na nung sinabi na, nga na, ing sablang kayo pa yan, karin banwat kete king yato, miyabye, kanako. O na po, kay ba't nanita nga na linuklukya king dane ng wanan ning Joseph pa ing second reading. O itapoy buri ng sabyan ning miyabye kaya ing eganaganang upaya king banwat kete king yato linuklukya king dane ng wanan ning Diyos igpa. Antimurin po, king kayang pamaytas banwa, mamilatan niya para kaya katamo, king Diyos igpa. Metong yamo po ing mediator between God and us. Yapin po'y Jesus. King kayang pamaytas banwa, king pamaglukluk na king dane ng wanan ng Joseph pa, mamilatan niya, Jesus, para kaya katamo, king Diyos igpa. Yang ing kakatamong mediator. At ang timurin po, king kayang pamaytas banwa, iya ing maging o iya ing buntuk na ning Santa Iglesia. Itamo ing kayang katawan. At katatawyan po, uling pepayta siya banwa, at magumpisa na ing misyon ning Santa Iglesia. Inyang Jesus at suya paketiking yato, yung menaral, Jesus is the messenger. Ngening pepayta siya banwa, may gumpisa niya ing misyon na ning Santa Iglesia, Jesus is now the message. Dati, yung messenger, yung manaral. Pero niyang pepayta siya banwa at likwana ing misyon king Santa Iglesia, Jesus is now the message. O ito po yung kabaldugan na para king kakatamang Ginoo. Kadua po, muntatamong ini, nano yung kabaldugan na para kakatamang mo, ning pamaytas na banwa, ning kakatamang Ginoo. The ascension of Jesus is a feast of our Christian
responsibility. It is the mission sending. Mission sending. Tinubod ng rin kayang alagad. Nyanyang pepay ta siya banwa, binyena ing mabayat ang responsibilidad king kayang Santa Iglesia at ing Santa Iglesia po itamo ing Santa Iglesia itamo ngeni ing messenger. Jesus is now the message and we are His messenger. Lawan tayo po yung Ebanghelyo, abinyan ng misyon king Santa Iglesia, king kapamilatan na rin kayang apostol, na nang sinabi natin kakatamang Ginoo, ume kayo, monta kayo, at gawan nyo lang alagad ko ring sablang bansa. Pakapakiramdaman tayo po, kaya niya po yung challenge, kaya katamo, itamong likwana, itamong Kristiyano, itamong Santa Iglesia. Go, therefore, and make disciples of all nations. Go, sabi niyo po, make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them all the commandments that I have commanded you. Teach them to observe. Lawin nyo na po, go, make, baptize, teach, to observe and to obey all that I have commanded you. Kabayat na po ning kakatamong responsibilidad niya nginibuklat kong pasibay deti. Likwan na pong Jesus iting misyon. Buri nang sabihan, buri na akasan metong tayo, kaniting misyon, akasan metong nakatamo. It is not only the mission of Jesus, it is our mission today. Go, munta kayo, karing sablang bansa, kalupan na po ng keng misa, kaiba na ning final blessing na sabihan na ning pari, go, lawin nyo na po, tutubod na lareng sinimba, tutubod na katamungan, aliwa mo ring pari, aliwa mo ring madre, aliwa mo ring obispo, no naitamungan. Go, ume kayo. Karing sablang bansa, kasakit na po, karing sablang bansa, pilala pong bansa mabilugayato, 195 countries around the world. O makananong miras ketiking Pilipinas, baloy po kasakit na ning misyon na ini, dening alagad na 10 metong, ume kayo mabilugayato nga na. Makananong miras yung kasalpantayanan keti. So mag-aral tamo po sinulat ko po dening apostol na ning kakatamong Ginoo, nung nokar lame nga paras, o yung kayang sinabing kayang inutos, mabilugayato nokar niya mira si San Pedro at San Pablo, King Roma, San Andres, King Greece, Tomas, King India, Felipe, King Turkey, Mateo, King Ethiopia, Bartolome, Arabia, James, St. James, King Syria, Simon the Zealot, King Persia, San Matias,
King Syria, St. John, he died a natural death. Yamu pong meging martir. Yamu yung erapete. He died a natural death. Sabihan na po King Jesus, kaya bining Birhen Maria, ang gala mo ka rin, makanano lang miras keti, makanano lang miras karing ganang bansa, deta pong aturwanan dareng apostol, detang nebinyag, detang tinanggap king maya pabalita, ila naman dig menaral, memunta karing mialwang bansa, hanggang ganyang miras laring Kastila keti. And this is the work of the Holy Spirit. Inya ni Kristo nung ekumako nga na atipa ing banal ay Espiritu. Buri na pong sabihan ngini, ume kayo, munta kayo, mabilog ayato, o inipuing metong karing marka na ning tune iglesia, kailangan universal yo, Katolik yo, inya meyaws tamong Katolik. Buri ng sabihan, universal. Uling sinabi ng Jesus, go and make disciples of all nations. Mabilog ayato. Nya ngini po no karing kaman munta, akit mo ring Katoliko. Alwa po itang Pilipino, kay ba't mintay king Germany, Pilipino ya pamurin ng karin, po makanyan. Pilipino ya, may talakad lang reliyon, may mission lang karing alwang bansa, mintala king Indonesia, kay ba't ingakin mo king Indonesia, Pilipino ya pamurin. In Catholic Church, alipo, munta ka king Russia, Russians lang Katoliko. Munta ka king Germany, German lang Katoliko. Munta ka king Amerika, Katolikong Amerikano. Munta ka king Japan, Hapon lang Katoliko. Munta ka king Korea, Koreano lang Katoliko. Itang muntaing Pilipino king alwang bansa, kay ba't Pilipino ya pamurin? Makanya niya po ing kakatamo, Catholic Church, uling inutos ng Kristo, mabilog ayato. Mabilog ayato. Mo po ketiking Pilipinas. Ngakupin po, potang makibat mo karing Katoliko, ganaganang mi talaga reliyon kiklaim daw, ila ka nung tune reliyon na telakad ng Kristo, ila ka nung tune iglesia. Aba, pilanta ng Katoliko ngeni, 1.3 billion Catholics around the world. Dening Katoliko, pilanla pang milyon. Aba, nung ingkarele yung tune iglesyang telagad ng Kristo, buri ng sabihan, di taklapa mo, ding membro na ning telagad ng Kristo, ustong sasabihan mo, pilala pang milyon, kay bananita sabihan da, ila ka nung tunay iglesia, gagawan tayang mapurul a isip, ing banal ay Espiritu. Kay na naman ning Holy Spirit, hanggang ini, adwang milyon, 4 milyon na pa mo, rin kang tunay iglesia at ialakad ng Kristo. Nga pangkamalang kong kapatid, itamong Katoliko may gitna ng bilyon. Mabilog ayato, no karing kamadmunta, ating Katoliko. O yan, ingawsan tamong Universal Church, Catholic Church. Mabilog ayato, after more than 2,000 years, o yan yung meging bunga na, ning pamanantabi ng Kristo at ning banal ay Espiritu. Introduction niya pa mo po yan. Niya,
Yak pakinapit na. Buri ko pong sabihan talaga iniuling dakalang katolikong mamakoking karelang reliyon. E de pa man naintindihan ng kakatamong kasalpantayanan mamako nala. Mangutang ko po kaya kaming pari. E ko mangutang karingalwa. Karingalwang reliyon, siyempre against la kaya katamo. Ing pakibata talagang labanan de, panatakyan din kaya katamong reliyon. E kung mangutang karelo, siguradong bias la, mangutang kayo kaya kaming pari. Go, make disciples of all nations. Makanano talang nga gawang alagad. Ing sinabi na, make disciples. Ing tutuki nga na, makanano mong gawan disipulo, binyagan nyo la, kilagyuning pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Binyagan nyo la, nyayita mong katoliko, metong po ka rin kukutang da, o ba't maminyag tang anak? Pakibatan tayo po yan. Nang bisa niya tamba nung pakibatan. O ba't nga katoliko maminyag lapot ang maragulo? Ila po kinwari kang San Marcos chapter 16 verse 16. Isan Marcos yung mumunang diling sinulat king Ebanghelyo. Bandang year 65 nga ng San Marcos, maniwala kayo at pabinyag baka yung miligtas. So, mumuna yung pamaniwala, kay ba't pabinyagla? Bakit po mumuna yung pamaniwala? Uling magumpisaya pa yung Christianity, ding aralan na ring apostol, ilapin ding maragul. Maniwala kayo, inyang meniwala la, bidinyag dalaw. Nya San Marcos, pamaniwala, kay ba't binyag? Potang munta ka kang San Mateo, pumakanyan. Yan po. Gawan niyong alagad ko. Binyagan niyo lang kilagyuning igpamponing anak amponing Espiritu Santo at ituruyo lang tupad. O ba't kang San Mateo muna yung binyag tauliya po yung pamanupad. Amen? Bakit po? San Marcos sinulat yan yung bandang year 65. Magumpisaya pa yung Santa Iglesia. Kay ba't nang may binyag king panangunang San Marcos, datangi San Mateo bandang year 85. Detang bininyagan na may anak nala, inyapin sabihan ng San Mateo, gawan niyong alagad ko, binyagan nyo lang, kilagyuning igpampuning anak ampuning Espiritu Santo at ituruyo lang tupad karing sablang kautusan at iruko kaya kayo. Binyag pa mo kay ba't turuanan la. Puwari rin anak, bibinyagan la. Kay ba't lang bininyagan, potang daragul la, turuanan la. Niling turo, o hindi po, itamong katolikong Pilipino, we were sacramentalized, but not evangelized. Ding aliwang pengari, pepabinyag do rin karelang anak. Pero, neng misan, edo tirwanan. Nyapin po tuturo kami, gaming pari, at di naman pengaring tinuro ka rin karelang anak. Bakit bibinyagan na rin anak? Lawin niyo po ka rin Hudyo. Inyang Yesus, kawaluyang aldo, may circumcision niya. Ing circumcision, gagampanan de bang kanita maging membro ning balayan ning Israel. Bayang maging membro. Itamo bibinyagan niyang anak kamalati. Ban kanito, maging miyembro na ng Santa Iglesia. Lawin niyo po, kabait na ning anak, miyembro na ning pamilya, agyang enabalo. Automatic,
kabait na, miyembro na ning pamilya, kabinyag na, miyembro na ning Santa Iglesia. Kaibat po nung lawen tayo po, the Acts of the Apostles, chapter 16, verse 33, inyang mesukulari San Pablo po pa'y Silas, detang magbante, detang gwardya, king sukulan, me konvertila, at ing mabilog ng pamilya, pe pabinyagla. Kanita pa po, nung ing mabilog ang pamilya, pe pabinyagya, siguradong, ating anak karela. Inyapin po, makanyanying sangkan, di po? Pabinyak deng anak, agad yung papabinyak. O nangini, may problema tamo. Tala po, binyagan deng anak. Basta datang mo rin ng panahon, kaibat ng may binyak, nga nakining, ituro lang tupad, king sablang inutos ko kaya kayo. At tatandanan niya po itang ebanghelyo may labas sa Domingo, if you love me, you will obey my commandments. Ituruyo lang tupad, karing sablang inutos ko kaya kayo. O ini po yung problema tamo. Bayo mo atuparan, ding kayang kautusan, kailangan abalo talapang mo. Nga kailangan itamong katolikong mamasatang Biblia. Akit tamo'y lugod na ding Diyos kayang Biblia. Akit tamo'y kayang kaburian. Akit tala rin kayang kautusan. Tala mo babasan. Tala mo pakiramdaman. None, tuparan tala. Tuparan tala. Po? O ini, ka-importante na po, ing pamanupad. Nung kaluguran nyo ko, tuparan nyo lang, ding sablang kautusan ko. Ing problema po yapin ing pamanupad. Ning misan balo tala, pero etala tutuparan. If you love me, you will obey my commandments. At katataulian po, balo ko masakit, ing manaral, ing tutupad. Nyapin po sinabi na, tandaan ninyo, kaya be ko kapilan man, ang gaman king kapupusana ning panahon. Jesus loves us. He will never leave us alone. He will never forsake us. He will never abandon us. God is with us. Inyapin po mayaw siyang Emmanuel. Kabangita mo magmisyon tamo, antabayanan na katamang Jesus. This is not only our mission. It is truly the mission of Jesus. Tutubon na katamo mo po. Nya, antabayanan na katamo. Nya, nung antabayanan na katamo, kapilan man, ing Santa Iglesia, repo asambut. Pilit deng papalbog, pilit deng sisiran ing Santa Iglesia, na nung pakibat tamo, kanita pa pong minunang panahon, sisiran na ng Santa Iglesia, papalbog na ng Santa Iglesia. Pero hanggang ini, mabiyaya. Bakit po? Uling Jesus at you. Kaya betaya. Kapilan man nakatamlakwan. Jesus did not come to remove suffering. He came to be with us in our suffering. Jesus did not come to remove suffering.
He came to be with us in our sufferings. Balikan kaya po itang the Leaning Tower of Pisa. May umpisaya pong mali, tiglong ding mali, datanging panahon malasakya. Uling gewayang tao in the Leaning Tower of Pisa, Italy. But the church in Santa Iglesia, metong banal, katolika, apostolika romana, ing mitalakad, iyapin Yesus, metong yang Diyos, ustuya, pangatalakad, inyapin, matibeya. Kapilan man, mibatbat, uling, ing mitalakad, yapin po, ing Diyos. Pasalamatan tayong Diyos, Yesus, pagkakatam Ginoo, ating banal na Espiritu, na itamo, in-house na katamo, kaniting metong banal, katoliko, ang popang apostolikong Santa Iglesia. Salamat Ginoo, king Santa Iglesia, telakad mo, kaya tiking yato. Maging tapat kaya sana kaya ka. Gampanan ming kaya kaming misyon, alikwan mo kaya kami. Man kanita, kay ba't ming gimpanan iti, kaya tiking yato, akayabi mo kami, king ligaya, banwa. Amen. Ipasiyagta mo po ngening kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesukristong anang kabugtong nga ginutam, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye, ampong menga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alanganga. Amen. King Aldo iti, ing Ginong Jesucristo, pepayta siya king ligaya ning igpa, karin manalangin niya para kaya katamu at kambetamu, nga tamong maklis kaya, o Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Kaya bel, sablang maniwala, king banwa, manalangin tamo, ban paniwalan taya naman, ing yato anu nakatamo tinubod, Jesus, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang may binyag kang Kristo, manalangin tamo, bantu parantala ring kautusan, abinyen na kaya katamo, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang maniwala king iba, king anak, at king banal ay Espiritu, manalangin tamo, ban ayagyag tala, kapamilatan ning kekatang pamibiyebye, ring alapa king kasalpantayanan ay iti, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang sira kapanaligan, manalangin tamo, ban ila at itamo, eta kalingwan ing maykit kang mayupaya, kesa king sablang dewakan, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang taong mayap apilubluban, manalangin tamo, ban ila at itamo,
akit tamo king balangaldo, ing kaya betaya manggaman, king kapupusan ning yato, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Ngeni, adwan tamo'y sarili tang kapagnasad. Ginong Jesus, gawan mong metong apamaytas ing biyemi, metong amapibabatang panyulong king biye at lugod, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapan ng Diyos, ikpang mayupang tutu. Tanggapane sana ning Ginoo ting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay pami, tanggapan mo reting kakaming ayin, ngening pagmasusyan miing pamaytas na banuang Kristong kakanganak, mananunasan ng ding kayang kalam, so panda kaming mitas kaya beda, karing tulaning banwa, anong nuya mabibiyat mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kekaan timurin, iyat mayoring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos ag ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang paratiet numan karin. Oy pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Yeng kordero ang milalako king kasalanan ng yato, king kayang kamatayan, sinintang na ing kaming kamatayan.
king pamanjubli ng mebye, linarin at binalik ing kaming biye. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, taralit ming kang ligaya, layon makyabe lang tuknang, babye kapurian keka, at ngaming magkanta. Tunay kapin banal o igpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa datingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lutking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, piraso ni at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bangketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapikaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining kaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebya ning anak mo, karam mi kaya kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, at pagamuamumi, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato,
Bamiganap yaking lugod, kambenaning kaya kaming Papa i Francisco, ating kaya kaming Obispo i Florentino, ing kaya kaming Obispo Emerito i Pasiano, ding sablang Obispo, Pari, Diakono at Magpari, religyoso at religyosa, ating laiko, ganakan mula naman ding kapadadming pepaynawan at manenayang subling miye, ading sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, pan kaya bening Birhen Maria Induning Diyos, kambenang San Jose, kaya bering apostol, ading sablang santo, at tinupat kimal mong kaburian, king kakabaning panabod, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Jesu-Kristo, kekang anak. King kapamilatanang Kristo, kambenat kaya, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kakang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesu-Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian at ing kayupayan, ating ligaya manggaman king alanangga. O Ginoong Jesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalapwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa pubabalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ante mo rin. Pakita mo po ngeni may kakametong tamo king
kapayapaan. Kapayapaan po kaya kayangan, kapayapaan. Paning Ginotang Yesu Kristo, ing makaibiye tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas miyay nga mano mo at kumayap na ako. Katawan at tayo ng Kristo, isadsad na kata sa aking biye alananga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay kami, kaniting banal na Eucharistia, tatakman miing dibinong biye ay pagkalumo king yato. Sopan mo king tuking mipnong lugod kang Kristo, painturo king biye alananga, anong luya Ginoo manggaman king alananga. Amen. Orasyon Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at meka matena karingda kalataw. Ipanalangin mi ang tabayanan mula rin taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampatking pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap ka ring misalunan. Ban makasuyo ka ring masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin laretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan tetang miyang nabiye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasyam kaniting masakit at panahon. Ban mangobra kami para king ikakayap ding sabla. At bang makasaog kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipanigapumi keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakapos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning Ginoming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing Banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana pisawili ingaglis mikeka, king kagulwan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. ing Regina Coeli, Reyna ning banwa tumula ka, Alleluia. pauli na meging karapat dapat kang mibait kayo. Alleluia. Sinubriyang mebye anting sinabi na, Alleluia. ipanalangin mo keking Ginoo, Alleluia. tumulak at magsaya o Birhen Maria, Alleluia. Pauling ginutune yang sinubling mebye. Alleluia. Manalangin tamo. O Ginoo, aking kapamilataning pangasubli ng mebye ning anak mo, Yesu Kristong Ginumi, minarapatan mong metula king mabilugayato, ipabal mo, ipanigapumi king kapamilataning pamagamuamumi, king Birhen ay induna, akamtan ming tula ning biye alananga, pauli na naman Kristong Ginumi. Amen. Ligaya king Igpa at king Anak at king Espiritu Santo. At timoing sadyara ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Ligaya king Igpa at king Anak at king Espiritu Santo. At timoing sadyara ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Ligaya king Igpa at king Anak at king Espiritu Santo.
At timoing sadyara ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Ingino, manatiliya kaya kayo. At kaya kaan timorin, Idukuyo ring buntukyo para king masusing bendisyon. Inginong Jesus, sasabihan na kaya katamu, antimoing sinabi na karing apostol, ikong maging saksi ko king mabilugayato. Eta manatiling makatalangaban wo, nunay maging kayang mensay ning kapanaligan karing tao, kete king yato, kapamilataning pambibiyabiyamong makayagpang king kayang ebanghelyo, adalat tayo sana ing mensahe ning Ginoo king kakatang kapanaunan at king kakatamong balayan. Amen. Amen. Umeya sanang darapat mayap kapamilatan tamo at agawa tayang mayayakit nganing kasalukuyan. Amen. Manatiliya sanang kayabeta mo kapamilataning kayang Espiritu, nginit manggamad king alanangga. Amen. At bendisyonan na kayo ning malugod at mayupaying Diyos, ingig pa ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ing Santa Misa mi daw ne, umetana king kapayapan at isundo ing misyon ng Kristo kete king yato. Salamat, King Diyos. Napakaraming mga pagsubok na ang dumating. Pagsubok na susubukang mayanig ang iyong pangarap. Pagsubok na tatangayin ang bawat pag-asa. Pagsubok na hahangunin ang apoy sa pagsabog nitong kay lakas. At pagsubok na magpapahina ng loob tulad ng sakit na kumakalat. Biglaan,
hindi inaasahan. Sumira ng maraming kabuhayan ang paglaganap ng COVID-19. Lubos na naapektuhan ang kalusugan, kaligtasan at seguridad ng ating mga parishioners. Kaya naman, kami ay kumakatok sa inyong mga puso para humingi ng suporta. Tayo ay magtulungan, manatiling matatag para sa lahat at maniwala sa bagong bukas na paparating. Inihahandog ng Parish Media Group ang webinars For a Cause. Magkakaroon ng libing livestream online discussion sa May 23 at 24 upang talakayin ang mga natatangi naming talento sa graphic design, photography, vMix broadcast at video editing. Libre at bukas para sa lahat ng gustong matuto ang webinar na ito. Sa pamamagitan ng training at sa inyong mga donasyon, sama-sama nating tulungan ang mga parish frontliners, affected families, at pati na rin ang ilan sa aming mga miyembro. Kakayanin natin to. Bilang isang komunidad, tayo ay magtulungan upang malabanan ang bawat pagsubok. Bilang isang pamilya, tayo ay magsama-sama. Tayo ay magbayanihan.
siping mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung siping mo, alam mo, signalan mo. Dalang at mapanganib, eka malilit ni balik, lakwan na kamaning sabla, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung siping mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung siping mo, alam mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakarog, at yung siping